आम आ गोटे जगह को चलू dito mamaya siya, oh. Oh, Charlie. I miss the smell here. Habi, go there. Just pull. Careful. हिल स्टेशन बहुत पुणा जिनस कार पाखर आरंभ करके कोका-कोला 7 पुणा पुणा गाड़ी साइबा जिनस फास्ट फूड आइटम सब पुणा आइटम जी सोवेनियर आरंभ करके सब यही जगह में आसचु बुलिया छोट छुआ खेलना आगु बहुत पुणा सब थिला से गुडा सब आउ थरे करबा आसचु देखो सब प्रकार कार हे गला सब स्टूडियो आरंभ करके गैस स्टेशन Wala na nag-ahoy si Iggy boy. Good boy. Back 10 years ago. 10 years ago age. And even the crew. And we cannot find our regular crew here. Ngayon yung mga crew dito, 14 years na. Wait, hindi mga... Sugal talaga na bilyar o ano lang? Kasi mga foreigner, nagpapagaling yung foreigner. Sila mismo naglalaro? Yung foreigner, kasi yung foreigner pipatan. Masarap yung pipatan nila dito. Isang buo. Iniisip ko ako mag-guri. AW float ko, Coke float. Yung... Pare, ano may chicken po, may... Ito, wag, ito na ng chicken. Chicken asada po. Para pare-pare sila. Get your price. Tapos gusto mo mag... Okay na daw? Okay na, no? Done na. I-take out ko na. स्टेशन रेस्टोरेंट ना फिलिंग स्टेशन मानिलार सब फेमस Let's take picture. I don't know. सबू जी पुणा कालिया जिनस जी पुणा मॉडल जी सब जिनस ये अवेलेबल अच्छे देखी पारा भाई गोटे आ रेस्ट भल लगे जगटा को आसिक मत जिन के कहला
टे सावधान रहा पूरा पूरा थाईलैंड भाया जगटा कहीदे कहला बोलते जीवार ना मुझे जानी कि जगार ता सांग भी आसला हजबैंड तार एग्जाम थी यूएस रे तो सहित बहुत दिन से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक फॉर वाचिंग रही जय जगन्नाथ।